laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أري درس مون بن ودde on karmakoɓe meɗen joganiɓen juɓɓudi ko yowdiri e darsuji ɗin kon ɓe fewjani en yen janngu darsu fi finde limande ko arabu ɓe innata kon aqida ma ɗum tawhid fof ko hunde wotere ko firo woto e nder ɗum ɗon noon ɓay haray ko janngugol deftere ka tawata hara ko bindanɗe jokkondirɗe min fewjoduno seeɗa ko deftere hende fuɗɗorten ka janngugol min ndaari min tawi fewndo o waktuɗo ko ɓuri welde janngude e defte aqida fuɗɗorteeɗe ɗen ko wallinaaɗe waɗa manhaj ko wiyetee manhaj koko tawata hara seɗaama moƴƴiniraama digii fiino janngire wano ka duɗe hara ko waɗaa ɗum fii ko janngiree ka duɗe ɗum ɗon haray karamakooɓe moƴƴinɓe ɓen defte ɗen haray hiɓe suɓi ko wiyetee kon konnguɗi welɗi janngude ɗi tawata kadi hara no weli faamude e haala arabu ka tawata no selbi hara wonaa haala hikka ka tawata accitanooma huutoreede hara ko haala welka faamude ka tawata hara si wallinaama muutiiɗo faamay fuɗɗiiɗo faamay ko ɗum woni deftere waɗaande manhaji fii yo jannge ka duɗe fewndo o waktu ɗo karamakoojo wonɗo ka hay al alamiya li tahfise al qur'ani al karim wonduɗo e docteur Ali Abdallah Basfar hoorejo on fii jannugol alqur'ana on fewndo ɗo e nder aduna on wonɗo on jidda mo moƴƴini deftere inde inne albayan fi arkanil iman ko kayrin nde ɗo ko cheikh Majdu Makki walli fiinde oɗo ko jannowo e nder hay al alamiya li tahfise al qur'ani o ko ɗum waɗi ɓe waɗi nde muqarrar nde tawata no wallina ko janngire e duɗe ɗen duɗe maɓɓe ɗen nde tawata ko duɗe fiihunjiiɓe alqur'ana kono ko hato jimɓe janngugol aqida nde ɗo nde waɗaama manhaji fii jannugol nde tawata kadi no hayfina fii janngirgol ngol ko nde ɗo wona janngeede fewnɗo ka mahadul ihsan mo tawata on koye ley koyɗe hay al alamiya li tahfise al qur'ani on woni duɗe ɗen fof ka humii ɗon ka mahadu ɗo ko nde ɗo wona janngireede min tawi en ƴettu nde ɗo taw sen janngii darsuji mayre on seeɗa seeɗa en ndaaroyey si tawi en hato jinayi e ɓeydoygol ɗon wonde goo ma si tawi woni en sansaynde ƴetten wonde goo kono fuɗɗoren nde ɗo taw haray darsuji ko woni e mayre kon on pinino nde fotata noon ko darsuji fayda ko arkanul imani tum woni e mayre o arkanul iman ko tugaali limanu ɗen jeego ɗe tawata ɗen kala julɗo o woni julɗo e haqiqa wo si tawi o ñimni ɗen tugaali limanu haray aqida on
ko wiyete tawhidi ko gandal ɓurgal himmude e gande ɗen fuu koye ɗum waɗi ko wona janngede kon fof ka diina l'islam ko fiino aqida heɓora ko wiyete kon gandal sari ngal fof ko wona jannganede ko fiino aqida sellira imma no aqida on heɓora si o alano ma o sella simo woodi tawa o laaɓano o laaɓa joni noon o aqida Abu Hanifata an-Nu'man rahimahullah kanko kan imo moƴƴini deftere aqida eɗen andi kanko on ko gande sariya o jannguno ha o woni imam ka gandal sariya ha karamo ko ɓen inni al-fuqaha wa iyalun ala Abi Hanifa yani karamo ko ɓe fiqhu ɓen fof ko ɓe ɓeygure Abu Hanifa ɓe fof ko kanko ɓeyni ɓe hakke ko tawata ko jeyaɗo e adiɓe tinnade ka gandal fiqhu kono himo moƴƴini deftere aqida o wi'inde al-fiqhul akbar al-fiqhul akbar hollugol wonde fiqhu wona ɗo janngede on ka caloy fiino juulirte eno hoorirte eno hajjirte eno laɓɓinorte e sifa ɗin ɗon piiji wo ko fiqhu tosoo ko on noon e faamu makko kanko imamu Abu Hanifa wo aqida on ko ɗum wiyete al-fiqhul akbar ko ɗum waɗi mo moƴƴini deftere aqida barkiɗo nde o wiinde al-fiqhul akbar fiqhu ɓurɗo mawnude on ko aqida on o karamo kojo ɗo imo waɗanen ɗo muqaddima ko fuɗɗorte kon naatugol e deftere nden o wi al-madkhal al-hajatu ila al-aqida e al-ma'na al-ijmali li arkani al-iman hande ko on darso ɗon wonɗen janngude al-hajatu ila al-aqida hollugol ko haa honto tawhidi ndin maapora ko haa honto tawhidi ndin hitti ko haa honto julɓe jogiiɓe tawhidi ndin maapori sellingol ndi o tawhidi ko haa honto mo alaa tawhidi haaniri heɓude tawhidi ko tawata kon ko ɗum ɗon wattatamo ka nder diina ko on madhal ɗon o attorani ad-darsul awwal windande aranere nden e deftere makko nden o wii ko haajatul aql ila ma'rifati al-haqa'iq al-kubra fi al-wujud ko maaporgol hakkille neɗɗanke ɗen taw e andugol haqiqaji mawɗi ɗin e tagu ngun hakkille ɗen fof no maapori andugol tagu Allah ngun hakkille ɗen no maapori ɗum joni noon e nder ko holli ɗo kon hakkille ɗen no maapori e andugol ko hen ɗum tagu ngun tagana si hakkille ɗen maapori ɗum ɗon haray ɗum ɗon no holli wonde diina neɗɗanke wawata sellude e ɓaawo aqida ko be o anda haqiqa ko tagana kon kanko o anda haqiqa ko koko o suti ko woni yeeso makko kon haqiqa ko ɗum ɗon tagana kon hakkille ɗen no maapori andugol ko fii hen ɗum ɗi tagaɗi ɗo tagira si tawi hakkille ɗen andi haray heɓi feere no ɓernde nden fiɗira eɗen andi no jeeya e ma'naji aqida ka haala arabu fiɓugol goɗɗum ɗum ɗon noon eɗen andi fiɓugol ko pecce ɗiɗi fecci fiɓugol ka kene e fiɓugol ka gundo fiɓugol ka kene ko haɓɓugol goɗɗum haa yoora hara wela firtude wono ɓoggol ni si fiɓama ɗum ɗon no wi'e aqdu ma ɗum uqdu ma ɗum iqdu fof muɗum koko fiɓa haa yoori
no wi'e kañum kadi ka hattina fiɓeede ɗon urwa yani finde ko ɗum Allah daali nokku goo faqad istamsaka bil urwatil wusta faqad istamsaka bil urwatil wusta urwatil wusta on ko finde ka hatka fotti ɗon ɓoggol ngol taƴay tenɗe ɗen fof kono ɗon on ngol wela taƴude sinara ko aala adda ko ngol taƴire joni noon ko ɗum wiyete finde ka mana kenenkeejo mana gundojo on koko ɓernde nden woni haɓɓude kon nder ga yani ko ɓernde nden woni fiɓude kon nder ga hella ko tawata no mari ɗum ɗon hara ko Allah tun andi ittiri tiiɗugol kon ko fiɓaano ko Allah tun ƴellitiiɗo e koni kon ka ɓernde ko kanko andi ittiri tiiɗugol kon ko o fiɓi ɗon e ittiri sellugol kon ko o fiɓi ɗon kono si fiɓike toon haa yeɓɗi feeñay ka golle ooti ko ɗum waɗi finde nden tun e ɓaawo golle ɗen kontataake ko finde sellunde haray ko finde kono nde selli o si golle ɗen tawama si golle ɗen kadi heɓike e ɓaawo finde nden haray ɗum ɗon kadi kontataake ko golle selluɗe ko tuma finde sellunde heɓi golle moƴƴe heɓo si golle moƴƴe heɓike finde sellunde alaa ko ɗe meere si finde moƴƴere heɓike golle moƴƴe alaa ko meere en faami ɗum noon ɗum ɗon ko ɗum wiyete finde ka kene e finde ka gundo jooni noon arabuɓe no mari ka haala maɓɓe ko wiyete istiara maahi ɓe wiya ɗum almajaz ko ɗum woni maana mum ko ƴettugol maana mo tawata no gase gollireede e ko sutaaka jooni si innaama finde en anndi koko fiɓa ngol ɓoggol wonaa ngol fiɓeede yi'en ko ngol tiiɗi kon ɗum ɗon luɓanaa finde fiɓeteende nden ka nder ɓernde gaa hella Allah e hella piiji wirniiɗi ɗin fof jooni noon hakkille ɗen no haani miijitaade haa ɗe annda wonde kooko tagaaɗo fof waawataake tagireede ni tun hara taguɗo ala hakkille ɗen be annda ɗum taw si hakkille ɗen anndi wonde kooko tagaaɗo waawataake tageede e ɓaawo taguɗo ɓernde nden fiɓay awa taguɗo on no woodi nde ɗaɓɓita noon on taguɗo ko honɗum o yamiri ko hen ɗum woni alhaali makko on ko hen ɗum woni sifaaji makko ɗin ko honno o innete ko hen ɗum woni golle makko ɗen on say ɓernde nden ɗaɓɓita ɗum ɗon tuma nde fiɓi ko ɗum waɗi o holli ka de'tere ɗo wonde hakkille ɗen no maapori hiɗe hatojini e anndugol haqiiqaaji tagoore nden si ɗi anndi ɗum ɗi miijitike kanji hakkillaaji ɗin on say ɓernde nden fiɓa finde sellunde hella on taguɗo ɗiɗo haqiiqaaji taguɗi jooni noon oɗo neɗɗanke himo hatojini ila aqidatin diniyatin sahiha aqida diina selluɗo neɗɗanke on himo hatojini e ko fiɓata hella ka diina hara kadi ko finde sellunde himo hatojiniri e ɗum hen wa honno ka haajatihi ila ma'rifati nafsi wano haton jiniri noon e anndugol hoore makko kanko neɗɗo on o neɗɗanke ko o hombo ko fii hen ɗum o arani ko honto o iwi ko honto o yaata ko hen ɗum woni battane makko ɗen neɗɗanke fof no hatojini e anndugol so anndi ɗum no kaaniri aqida makko on e diina makko kan jiiɓoto ɓay o fiɓay ko o fiɓi o so anndaali ɗum miran on waɗoraali ko selli kon feere o alaa miran on waɗoray ko tuuni jooni noon o neɗɗanke mo hatojini e finde hella ka diina makko nde tawata anndinaymo ko fii hen ɗum o tagana ɗum ɗon ko so heɓii tawhiid hara kadi ko finde sellunde o annda hoore makko wa ma'rifatil wujud alkabiri min hawli o annda kadi tagu mawnungu wonngu ngu moggo makko hara so yaltii ka suudu makko tun
ko yiyata kon haray mo hatojini e andugol haqiqa ɗum ɗon kañum kadi ko yiyata kon ka yaata ila e kammu heɓi e koode heɓi e leydi heɓi e canɗi heɓi e kuɓiji ko yirata kon yitere makko nden o anda mawnugol ɗum ɗo haray mo hatojini e jaabawol sohlingol karamokoɓe philosophiyankeɓe ɓe tawata no gollirno hakkille muɗum ɗen kono ɗe ronki handade ɓe andugol o taguɗo haqiqa taguɗo on ɓe nangi fiɓugol ko ɓe fiɓi o hella Allah subhanahu wa ta'ala. joni noon oɗo neɗɗanke fal insanu tulihu alayhi as'ilatun kubra yahtaju ilal jawab. neɗɗanke wonki makko kin no landitomo piihoy ko wonki kin landoto haray no hato jini e jaabawol wonki kin tum woni landade ooti wonki kin no lando hen min ayna wa ila ayna wa lima wonki kin landoto ɗum ɗo wonki kin landoto hoore mum ki inna ene ko honto deemi iwi ko honto deemi feewi ko fii hen ɗum mi aran wonki o wonki landoto ɗum hoore mum oti miijito ko ɗum woni wonki ki miijoto inna ene ko honto mi iwi ko honto mi feewi ko fii hen ɗum mi aran wonki ki landoto ɗum hoore mum o wiiɗo alif min ayna ji'itu wa jaa hadha al kawnu al kabir wonki ki landoto ko honto min mi iwi ko honto ngu tagu mawnugu kañum kadi iwi ko no ɗum ɗo heɓori wa hal wujidtu wahadi am hunaka khaliqun aw jadani hara ko min heɓori ni tun kano woodi taguɗo woodinɗolan min hara ko ni tun mi heɓori kano woodi taguɗo woodinɗolan wa man huwa ko hombo woni noon on wa ma hiya silati bihi ko hen ɗum woni jokkodiral an e on ko hen ɗum woni hakkude amen wonki o wonki landoto ɗum ɗo hoore mum ko honto mi iwi ko honto ngutagu ngu mi suttiji ɗo iwi hara ko ni tum mi woodira ka wonnuɗolan no woodi ko hombo woni noon on wonnuɗolan ɓay pellehi mo woodi mi wata arirde ni tum be hara mi adda joni noon ko hombo woni on adduɗolan ko hombo woni on woodinɗolan ko hen ɗum woni hakkude an e on kadi wonki o wonki landoto ɗum hoore mum ba ɗiɗaɓum ɗum ila ayna al masir bada hadihi rihlati al qasira ala zahri l ard ko honto hootete ɓaawo ndu yaadu ɓaawo ɗan gurdan ɗo ngol kirndol ɗo silanni ɓay feere o ala geɗi tete kadi iwe ɗo ko honto yahete kadi almawt a tuhtamu lhayatu bilmawt am hunaka wara almawti hayatun ukhra joni en andi lannode nden e ngol kirndol ɗo ko mayde ko ɗum woni darorde nden hara noon ko kam mayde ɗon hatti ka gurdal ngo kadi no ɓaawo mayde nden joni jaaƴorde nden ko honto en andi ɗan gurdal ko kirndol ko yaadu joni noon yaadu ndun no woodi ka fuɗɗi no woodi ka ndu daroto gar watir on no ɗon joni noon ɓaawo ɗon ko ɗon hattete yahugol ngol haray lanni ka mayde ngari ɗon haray darike ka gurdal ngo kadi no ɓaawo ɗon joni noon wonki kin si landike ɗum ɗon haray hiki hatojini e jaababuye ko hen ɗum noon jaabotoki ko wiyete aqida on ko ɗum ɗon jaaboto wonki kin ko fiɓete kon nderga
ko ɗum ɗon jaaboto wonkiki joni hunaka hayatun yujza fiha alladhina asa'u bima amilu feere o ala gurdal ngono woodi ka tawata golluɓe ko boni kon yoɓoyte joddi golle maɓɓe ɗen wa yujza alladhina ahsanu bil husna golluɓe ko moƴƴi ɓen kañum kadi yoɓe ko moƴƴi kon yo Allah waɗu en jeeyaɓe ɓenno jim toɓɓere tataɓere nden limaza wujida al insan wa utiya al aql wal irada ko hen ɗum oɗo neɗɗanke woodira o taga ha tagu ngun gasi o okka kadi hakkille ko miijitora o okka hakkille ko miijitora o okka kadi darorde ko jogito ka o tamo ka o hatta yani o okka faale waɗugol ɗum ɗo e faale accugol ko en waɗi si neɗɗanke okka hakkille o okka kadi mbawdi waɗugol ma accugol wa sukhira lahu ma fi samawati wa ma fi l ard oɗo neɗɗanke o eltana ko woni konka kammuli fof o huutora ko woni konka leydi fof o huutora kanko o neɗɗanke okkaɗo hakkil o okka yiɗugol waɗugol ma accugol ma hiya gayatu wujudihi ko en ɗum woni hattirde woodede oɗo neɗɗanke as'ilatun tatatallabul jawab ɗum ɗo fof ko lande wonɗe ɗaɓɓude jababuye wala sabila ila al jawabi safi illa billujui ila al aqida jaabawol laaɓugol laawol wo ala ka heɓen jaabawol laaɓugol wonande ɗiɗo konnguɗi ɗeɗo toɓɓe heɓata jawabu si wona jooñagol e aqida limanu laaɓuɗo puy hay nokku ala ka rewen heɓen jawabu ɗiɗo konnguɗi e ɗeɗo landeteɗe ka wonki en ala nokku ka heɓiren jawabu ɗum ɗon si wona jooñoɗen e aqida selluɗo aqida limanu laaɓuɗo puy ko ɗon tun heɓeten jawabu o ko ɗum waɗi si aqida on selli haray laawol heɓike si aqida on ñawi haray laawol uddi ko aqida on woni fi golle ootiɗen fof ko aqida on woni fi makko fof ko ɗum waɗi si ko aqida on woni ko ɓuri wonde siɓaasi mam ngorondi ɓurndi mawnude ndin e fi diina l'islamu kan ko aqida on al aqida tu'arrifu l insan annahu makhluqun li khaliqin azim oɗo aqida ko oɗo ɗen hollata neɗɗanke on wonde ko o tagaɗo wonande taguɗo mawɗo yani ko taguɗo mawɗo tagi mo ko aqida on andinta ɗum ooti khalaqahu fa sawwahu fa adala wa nafakha fihi min ruhi wa maddahu bi ni'ami aqida on andinay ooti wonde o taguɗo mawɗo o tagimo o moƴƴini tagu makko ngun ha moƴƴi o feppidiri tagu makko ngun o labini ha moƴƴi hay hunde ala e ko Allah tagi kon ko moƴƴiri tagu wa neɗɗanke o wutti e makko ruhu makko on o ɓeydiri mo nemaji ɗin ko ɗum waɗi si karamo ko ɓenno inni wo hakke ko neɗɗanke moƴƴi tagudi goɗɗo wonduno e saayi goo o inni si tawi woni kaarijo labaka ɓuri lewru ndun wonde haray o accitimo karmakoɓe fiqhu ɓen ɓe inni wo goɗɗo wonduno o inni si tawi ɓeygu makko labiraka wa lewru ndu wo haray o accitimo bon ñawore nden waɗi e fewndo khalifajo goo o nulani karamakoɓe ɓen karamakoɓe ɓen ari ɓe ñaawi ɓeyni ɓay o inni si ɓeygu makko labiraka wa lewru ndun ma haray mo ɓuri lewru ndun labeede haray o accitimo karamakoɓe goo inni ɓeygu makko ni seerade
o seeri ɓeygu makko karama koɓe goo taskotoɓe alqur'ana o moƴƴa si ñaawa ɓeyni o oye wo seerali ɓeygu makko ɓeyni wan honno o inni tagaɗo on o banu adama himo laba ɓuri lewru ndu kono ngo dallinorno koko Allah subhanahu wa ta'ala daali kon laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim woko Allah daali kon wa laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ɗum ɗon ko dalil hollugol wonde neɗɗanke on no laba ɓuri lewru tawi ko ɗum ɗon woni ko yilti seerugol makko ɓeygu makko ko tawde banu adama on no laba ɓuri lewru banu adama no laba ɓuri ko Allah tagi kon fuu ko ɗum waɗi si Allah wi'imo o tagimo o fondi tagu makko ngun o moƴƴini mbaadi makko ndin alhaali no waɗiri o neɗɗanke noon o waɗiri ali noon hay e gooto tawi noon jooni ko hen ɗum woni mo ɗowde ko hakkille makko ɗen ɗowamo e yiltitagol e taguɗomo on o fiɓa wonde on no woodi ko goonga o heɓi liman hakkille makko ɗen ɗowamo e wiwgol on ala taguɗo ala ona keefeero ona geddo Allah subhanahu wa ta'ala haray aqida makko on boni ma o fiɓira hella makko no fiɓirtaake no nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallama e annabaaɓe nodduɓe ɓen e aqida no fiɓiraali ɗum ɗon fof haray woni aqida jilluɗo haray saahidu on ko hollugol wonde oɗo neɗɗanke ko tagaɗo taguɗo mo on no mawni taguɗo mo on moƴƴin tagu ngun o feppidiri ngu o wutti ruuhu makko on e oɗo neɗɗanke o waɗani mo nemaji ɗi o wata kontude ha anna lanna nemaji ɗi Allah hokki ɗin banu adama o wawata ɗi kontude o wawata kadi yettude ɗi ko yo yettu buy kono o wata yettude ɗi fof ko eto ha o yetta buy kono o wata yettude no haniri yettirede no o wawata hakke ko ɗuuɗi e hakke ko hitti wal aqida tu'arrifu al insan ayna yasiru ba'da al hayati wal maut tu'arrifu anna al mauta laysa fana'an wa innama intiqalun min hayatin ila hayat aqida on andinaymo kanko neɗɗanke on wonde wona ka mayde hattete mayde nden hina lannugol mayde nden ko waylidirgol tum ko eggugol e gurdan go'o yaha e façon gurdan go'o ko ɗum woni mayde lannugol ala ko eggugol e gurdan ara e gurdan iwa e alhaali ala e alhaali ko aqida on andinta ɗum ɗon woodi wal aqida tu'arrifu al insana limaza khuliq aqida on andinay oɗo neɗɗanke ko fi hen ɗum o tagana wa limaza kurrima ko fi hen ɗum kadi o teddinira wa fuddila o ɓurna e hoore tagu ngun fof aqida on andinta ooti ɗum ɗon o anda kadi anna hadha dara lil ibtila argol makko ko aduna ɗo ko fi jarrabuye addimo ɗo liyaquma bi ibadatillahi wahda fi yo darano rewgol Allah kanko tum wa imaratul ardi e wurnugol leydi ndin wa taskhiriha lima yuhibbullah e eltugol ko woni kon e leydi ndin e ko Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi alladhi ya'isu bi ghayri aqida oɗo neɗɗanke wuruɗo e ɓaawo aqida insanun saqiyun mahrum oɗo ko neɗɗanke malkisaɗo ɗawaɗo moƴƴere ya'isu fi zulumati sakki wal hayra wal jahal ko wurata koye nder niɓe majjere e niɓe sikke e niɓe wembere koye hoore ɗum ɗon o wurata ɗum ɗo ko holli ko wonde neɗɗanke on no hato jiniri e aqida hella ka diina makko no hato jiniri e ñaamugol e yarugol hella ka ɓanndu makko hajatul fitra albasariya tagudi neɗɗanke ndin no holli himo maapori e ko fiɓete hara koko selli
tawata ɗum ɗon yottodiray e tagudi makko ndin kanko neɗɗanke on ko ɗum waɗi si alqur'ana on waɗi wonde gomɗingol ko fuɗɗode tagudi neɗɗanke on non faqim wajhaka liddini hanifan fitratallahi allati fatara annasa alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim ko ɗum waɗi si islamu on alqur'ana on no waɗi wonde ko limanu on woni tagudi neɗɗanke ndi muulwal makko ngal ko limanu fitratallahi ko hollugol muulu ko muulira kon kanko neɗɗanke on ko limanu o muulira joni noon ɓay o muulirama oɗo limanu ko tuma o yaltino o muuluɗo ɗen sansoma o tabita muulu mo o muulira on kanko neɗɗanke on koye muulu limanu ko ɗum waɗi si nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki kullu mawludin yuladu alal fitra kala jibinteɗo koye muulu limano wona jibineɗo fitratallahi allati fatara annasa alayha hollugol ko diina kan Allah muuli yimɓe ɓen e mum ko diina kan e tawhidi ndin Allah muuli yimɓe ɓen e muulu ko tuma o immi fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisanihi ko tuma on janɗi muulu makko on fuse o yaara sengo go'o ka majusiyanke yaagal o wona sirkuɗo ma o yaara ka alyahudiyanke yaagal o wona jogiiɗo diina fenande ma o yaara ka diina annasara o jogo diina fenande kono muuluwal ngal Allah muuli mo ngal e mum koye muulu limano o muula koye muulu aqida o muula kanko neɗɗanke on koye hoori ɗum ɗon o muula ko ɗum woni mana fitratallahi allati fatara annasa alayha koye hoore on muulu ɗon Allah muuli yimɓe ɓen koye limanu Allah muuli yimɓe ɓen wa amma alladina yaisuna fi dunyahum bigayri iman fa innahum yusabuna bilqalaqi nnafsi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata wuuri e gurdam maɓɓe ɗan kono hara ko gurdam ɗan wonda e limanu ɓeɗo ɗen ɓe heɓay ko wiyete kon qalaq ɗenƴere ka wonki maɓɓe ɓe tabitata e hunde wotere si tawi oti nawni heƴata e makko si o waasi heƴata e makko si o seytini heƴata e makko ko woni wo ɓay limanu ala ka tawata kam ko miran mo tawata piiji ɗin fof heƴay e mum si oti ala limanu o wawa o wuuray e hoore malkiseede ka gurdam makko hay hunde ala ko tawata ko masibo ni heƴayɗo e makko rabi'an hajatul mujtama ila bawa'isa wa dawabita akhlaqiyya neɗɗanke yimɓe ɓen wuruɓen e hoore leydi ndin kamɓe kadi hiɓe hatojini ko wallitotoɓe e ko wawata jogade ɓe e jogitagol jikkuji moƴƴi fii ko renata oɗo aqida muɓe fiɓi neɗɗanke fof neɗɗanke ko jikku on wawata waɗandemo keerol inna o lumbataɗo hita lumbuɗo dey ko taguɗoma mo fiɓuɗa woodede mum yamiroma haɗe on ko on waɗanma ngol keerol ɗo wiita lumbu sa lumbi ɗon a hawray e haɗore makko nden ngol keerol ɗo ko ɗo hattata ta feƴƴuɗon de ko jikku makko moƴƴo on noon wawata mo wallude tabintingol ko fiɓi kon so heɓi jikku ɗum ɗon wallaymo tabintinde ko fiɓi kon hara o anday keerol ngol ka dareteɗon o daro ɗon hara o yawtata e hakke Allah on o yawtata e hakke tana makko hajatul mujtama ila ta'awuni wa tamasuk jama wuuruɗo on hiɓe hatojini e wallidirgol fiino o limanu sellira o wi'i lil aqida sahiha dawrun kabirun fi tawsiqi silati bayna annas o aqida selluɗo oɗo ɗen himo mari lowre moolanande nde o remata fi sembingol jokkagal hakkunde yimɓe ɓen hakkunde maɓɓe hara mo be hulay hakke oya mo be hulay lorrude oya mo be wallitoto oya no o jokkira ko moƴƴi kon haray ko aqida on wawata takkidirde ɗum ɗon ɗen jogidira hakkunde yimɓe ɓen bi itibarihim abidan li rabbin wahid
sabuna andugol maɓɓe ɓe wattana yiili wonde ɓe kamɓe fof ko ɓe jiyaɗo taguɗo gooto wa abna'un li abin wahid ko ɓe ɓiɓɓe ɓe fof maɓɓe wonande baaba gooto ko gooto woni baaba maɓɓe ko gooto woni taguɗoɓe on ko aqida selluɗo on wawata sellinde jogodiral ngal hakkunde maɓɓe fiyo ɓe wallidir fi sellingol oɗo aqida qala ta'ala ya ayuha nnasu ttaqu rabbakum alladi halakakum min nafsin wahida ɗum ko dalil wonde ko baaba gooto ɓe mari ya ayuha nnas inna halaknakum min zakarin wa unsa ɗum ɗon kadi ko dalil wonde ko baaba gooto e nene gooto ɓe mari innama almuminuna ihwa ɗum ɗon kadi ko dalil ko tabintinta wonde julɓe ɓen fof ko aqida gooto mari julɓe ɓen fof no haani fiɓude finde wootere hella ka limanu ɓe annda ko ɓe siɓɓe hella ka limanu jooni noon ngal siɗɗoyaagal no rima dimɗe moƴƴe e ngurdan ɗan e wonkiikin haa oɗo neɗɗan ko yiɗan mo siɗɗo makko on ko yiɗani kon hoore makko e moƴƴere no waawatoode aqida on wallitoomo haa fiɓugol makko joddi moƴƴiri ko woni e mum kon o yiɗana siɗɗo makko on ɓuri ko yiɗani kon hoore makko ko ɗum wiyetee al isar Allah daali wa yusiruna ala anfusihim ko aqida selluɗo on waawata wallude ooti fiino ɗe dimɗe heɓora jooni noon en anndi o darsu mo attori ɗo darsul awwal windande aranere nde janni en wonde oɗo neɗɗanke no maapori andugol Allah himo maapori heɓugol aqida selluɗo ko fiɓata ka ɓernde makko himo hatojini e andugol ko kanko woni hombo ko honto iwi ko honto feewi hara sa wattani yiili eɓe annda ɓen ɗum ɗon ma ɓe heɓaali laawol feewugol ko tawata hollayɓe ɗum a tawa ɓe annda ko fiyen ɗum ɓe tagana hiɓe wuuriri kadi wa mo annda ko fiyen ɗum tagana heɓi nokke goɗɗo mo tawata ko mulhid yani ko aaden yedduɗo Allah few o salii jaɓude haqiqaaji ɗin o salii few no jeyaa e ko o wowli o wii jiitu la a'lamu min ayna walakinni ataytu walaqad absartu quddami tariqan fasalaktu min ayna jiitu lastu adri wa min ayna absartu tariqi lastu adri wa limaza lastu adri darno ɗum ɗon ko holli ko hawraali e laawol mi ari mi annda ko honto mi annda ko honto mi suti mi artun kadi mi i laawol jimɓe ɓen fof no yaarani min kadi mi yaari no ko honto suta mi annda ko honto iwa mi annda koye ɗum waɗi mi annda ko haala kam fu jiitu la alamu min ayna walakinni ataytu ko ni mi ardi wala kadi absartu quddami tariqan fasalaktu mi yeeso an laawol mi yolli to kayfa jiitu lastu adri no mi ardi no mi annda kayfa absartu tariqi lastu adri no mi yiiri laawol ngol noon kadi mi annda wa limaza lastu adri koye no waɗi mi annda ko ɓen ɗon wiyete majjuɓe hoore mum yani neɗɗanke si majji hoore mum taw haray wota ngalɗin en so majji ko lutti ko aden no haani andugol hoore mum taw so ɗaɓɓita laawol fi ko lutti so annda hoore makko haray o majji aranɓe ɓen ko ɓe attotono torade Allah koyo Allah andinɓe taw hoore maɓɓe wa fi anfusikum afala tubsirun e onon ɓe yimɓe jange taw hoore mum jange hoore mum taw son jangi hoore mum on heɓay tasakuye janguɓe ɓen fii tagaɗo si ɓen ɗon woni julɓe haray gooto ɓuraaɓe aqida sabuna andugol hoore mum ɗum no hitta sagu ko Allah waɗi kon e ooti so'irɗe ɗen tun taw andugol ɗum ɗon tun taw tabintinayi aqida selluɗo e ooti wa fi anfusikum afala tubsirun hara ko mu'jiza gite ɗen tun daaruɗa e mu'jiza kine maɗen ma lunnor ɗum
e mujiza ɗengal mangal mujiza ngandi ndin mujiza nanɗe ɗen e mujiza tere ma luttuɗe ɗen mujiza daande ma nden e ko woni toon e reedu ma e ɓernde ma e ɗaɗi ma e ɓanndu kono woni kon e hoore ma siko gootum pe annduɗaa yonante ko taskora ko ɗum Allah daali wa fi anfusikum afala tubsirun jannge hoore mon taw heɓon tasakkuye mo janngi hoore mum tun o heɓay tasakkuye anndugol wonde naani tumo an banu adama ko ata ardude niitu ko ɗum waɗi hay yeddunooɓe ɓen fii tagudi banu adama ɓe jokkuno laawol ɓe tawi ɗum ɗon ko fenaande tagaaɗo on no woodi tagu ɗum ko gera o tagaaɗo on no woodi tagu ɗum mulhidina en ɓe tawata ɓen ko saldal ɗiiɓe wono sifa Charles Darwin o arno e saha goo inni o janngii philosophie haa o muutike o inni o wattani yiili lasliiji ɗin o taw tagaaɗo on ko e ndeer honno wiyetee kulaaru iwi groupe kunngoo jokkimo kono tagaaɓe marɓe hakkille ɓen hay si ɓe gonɗinaa tagu ɗon ɓe anndi ko fenaande woni ɓe inni e o fenay tawi nasariya makko on ko nasariya fenaande nde tawata alaa nokku ka iwri banu adama on ko tagaaɗo tagudi feereeri ndi tawata hay huunde tagaaka sifa makko annduɓe ɓen fii neɗɗanke on si ɓe wowlii kaawakeeji ko woni e ɓanndu tagaaɗo on a ndaaray tawa banu adama tagiraaka sama kala afa hasibtum annama halaqnakum abasan banu adama hay huunde alaa e makko ko tagiraa sama kala ko tagiraa kon fof ko soobe o tagiraaka fii sama kala o tagiraaka tagudi makko ndin sama kala o tagiraaka fii sama kala ko ɗum waɗi kanko banu adama on himo eltana leydi ndin fof e kowoni e mayri himo eltana kammu ngun e kowoni e maggu himo waɗde ferlitanɗe makko ɗen e kala no o faalira ko kanko banu adama on tun heɓi ɗum ko lutti kon e tagaaɗi ɗin hay hunde heɓaali ko banu adama on woni naftorde ko woni kon ka nder leydi e ka yaasi ko kanko woni naftorde ko woni kon ka weeyo ko kanko woni naftorde kala ko tagaa yaltinaa kon kanko woni naftorde tagaaɗi luttuɗi ɗin fof heɓaali ɗum sabuna banu adama Allah tagumo taganimo tagudi o tagirimo tagudi feereeli fii o rewmo o taganimo hakkille o tagimo moƴƴini tagu makko ngun e cenɗe ɗen fof woni nemaaji mawɗi ko ɗum waɗi mo hatojini e anndugol hoore makko mbela jo heɓa e tasakkuye so o anndaali hoore makko o annda tagudi makko ndin o annda taguɗo mo o annda ko fii hennun o tagana o waawataa heɓude huunde ko golli ko feewi ko gera o gollay golle majjere haray dartumo o waɗi on ɗo himo waɗanimo ɗo munaqasa ɗum ɗon haray en aroyey e muɗum yeeso fii hen ɗum nde deftere ɗo nde wala heɓande janngooɓe ɓen haa ɓe heɓa nde ka soodete ko waɗi ko deftere manhaju waɗaande fii ko janniree ka l'école kono ɓayi nde waawa waɗaade photocopie hato jimɓe mum ɗo no waawi waɗde photocopie hay so tawi ko darsuuji ɗin tun hara munaqasa tawa ka nder toon digii fii yooti heɓu ko hocci nder toon koye no waɗi en haldu en jang hina waaju wonaa conférence wonaa ɗo waɗeede ko darsu windande jooni no windande ɓay on suɓanike yo wonu windande aqida yo taw hara en heɓa e nder gaaɗen e toɓɓe ɗe jannguɗen e hoore nde ɗo fof ko fii arkanul imani tun woni e mayre arkanul iman tugaale limanu ɗen ko gootal o walliniri deftere nden haa gasa sen hiɗen anndi tugaale liman ɗen ko ɗe jeegoo si tawi en janngii nde ɗo tun haray en heɓiiɗen tugaale limanu sen waawiiɗe faamude haray nden lowre ɗon en yaltiniinde aranen lowre goo kadi e fiɓeteeɗi ɗi haray ko ɗum ɓayɓe suɓanike en janngugol nde ɗo en ƴattii hannde darsu arano on haray ɗen waawi daraade ɗo ɗen si tawii no woodi ko lannditotoɗen e ndeer darsu o laawol kisal ko laawol peew